Haimanaze hegimai zai haimanaze ZemeMaNkaNge klum namai kapeikiu zikreu zisna tinkom kumchana zenkai madai rimai hegigu kadai ringka ina Zeme kogene haimanahange rangai zai pauliagai teradlei Kadai rege hararit kasyabe coronavirus hararit se ngingam la rahangena country kacham rehe pe uza rehe katai lu se mapomge vaccine kap chapam dele zai chibaka ke indiaram kadai ge covishield vaccine kap me ane mapomge side effect che pelu se mapomge hararit pzet kacham be pedo dile zepaka ke mang ka ge paulia ge bechang dat ge mina ke ki me ning reu ze bam dele zai chibaka ke chuna ge covishield vaccine kap ne mapomge side effect pe perun makje covaxin kap medu mepomge side effect pe do delay ze VHU Banaras Hindu University mene study te ga begine tipe delay ze sale ze VHU Banaras Hindu University mene study te ga begine tipe che aibe covaxin kap me mepomge mchuilusia gu ze kan chak pe gom berame pet ko ze churmuk che blood coating ze du pet ko le ze ka chu delay ze aibe covaxin kap me bitrege tige Banaras Hindu University mene study te ga bina changke che hang kai ma dai me perege study te ga idle ze sale ze tige hang changke che kai ma dai ge ze na poina bone ting kom krus set kom krus ku in kai lungki ge bam me ko hai srok che himre minge ze kaching me hai na ze rex ku ze ke ting me perege study te ga da de ge chi pe ge na poina ha bone hang hai chum ze hang ma dai 47.9% me de punui hang I mark che punui pom ge ze blood coating punui chuilu I mark ze chirmak che kan chak pa ze punui pera te be kan jit pa chingom rame miswang ze petele ze cheu ze kaching me 42.6% mina hang hai ka che kai ma dai me du punui hang sia petele ze ka chu tele ze Banaras Hindu University mena sa ze aibe covaxin ka pe ge na poina ting kom kro set kom kro sku in kai lung ki ko du punui pom ge ze side effect che wang ki kan tele ze ka chu tele ze churmak che chig du ampe mi du mudu cham zaim foi mi me hele mi du ki kan tele ze ka chu tele ze indiaram ka de ge coronavirus rarit cheng gi ngam lar hange vaccine ko chom kap ka be ge ze covishield du kam me krol hai ka che reaction a ze minge mena kap tele ze covaxin kap me krol Himraichak me kap tele ze sa zai korve vex kap me 7.38 crore mene aibe vaccine che kaptele ze ka chudele ze indiaram kadai ge covishield vaccine kapne me pomge side effect pe chi ko le ze damgai be chang mina ke ke mening reu ze chirmung tle lia ze bam ka ke chuna ge covaxin kapne du me pomge side effect pe chi ko le ze chidu hana poine bone ting kom kro set kom kro sku in kai lung ki ko du ze chidu specially hele me du pe chi kan te ko le me bizge gana chuna ge iso ne du ning reu ze lamui dele ze mina ke mena corona vaccine na kap toben nya dele kan leis tu corona vaccine gu noi dot zai vaccine kapge covishield vaccine cham covaxin cham zai chirmak che corve vaccine cham dele chibzigne ningnoi ko vaccine je kap kai me be ningnoi na chang dui din ha comment section ge comment te ga ra kyam ge lamuile Indiaram kadai gu defense export lamge Russia kadai mena Indiaram kadai gene reitebe mrorame lui rahange made in India ze lui rahange krol chang himre kuchum Indiaram kadai gu rangkang ne payment te gai delay zeka chu delay Pakistan kadai POK ze Indiaram kadai ge mati mak chatai rozi gai gudlei zeka chidlei zai chiblam ge Pakistan kadai POK ze anoi gu bam gulei ze anoi gu bam gulei zeka chidlei Gilgit panai Baltistan ge chuna ge protest kdi bete ze bam ka ke Indiaram kadai gu foreign minister SJ Shankar ne aibe POK du lulu ze Assam kdi be sa gai delei ze sale Zai Indiaram kadai ke rehe pli khung ka sang barame NPPA malam gane chiber rehe bezat ka cham be hadai kelli ze te cham rahange ponoi go meeting te ze antau ka ro begane sam ze rian chigai dele ze sale
CBI medu anuine FIR teura rang rage pren zai hingdi anui taige ngale ze court mene rang dele ze ka chidele court ke petition kai gai ze MMTC mene pnuine sam ze pe changai bedu ze court mene lun lag zai pe lag le ze luton di dele ze che zai CBI medu anuine FIR teura hange rang ra anui taige hingdi duga ze anui rendu ngale ze court mene rang chi chak kai dele ze sale Indiaram kadai gu bodi pi Prime Minister PM Narendra Modi gu interview kadi belu bege Indiaram kadai gu bodi pi Prime Minister PM Narendra Modi ne saze kanuni badalaw legal change teura hange pataw nang designa ne teudu tegu kan lestu kada kado te pete makule zeka chidle hazai churmak je chuna ting klak imera mene klak siamegu kacharang kangram je miswanga je lundi be black money du je pepe dara hange klak siame bage pepen chi ge dara hange mata du Teu zalamui zeka chitele hazai churmuk cha Prime Minister PM Narendra Modi ne saze I ringta ne mera si zigne reservation je pe makule je cheu zai churmuk cha chuna ge CEE hingdi je lugai lakche state kacham be bamge CEE hingdi kairange pe makule je dam je bambe ka ke Prime Minister PM Narendra Modi ne saze CEE zen daiki ga je puni teu so je bamle su CEE hingdi je kai singule zeka chitele Riswat Bright Lubelam gine PhD engineer Jayan Goswami gu government kotar ge Guwahati gine anti corruption meramechi ge kemet rahange gutle zeka chidele ze anti corruption Guwahati me bone chige ma kemet zek di rahange government kotar ge giplo ge kunta kakanare go mechige sam zek di ze ma kakemedele ze cheu ze police men du ngolo ze anti corruption me bau chige gutle ze sale Notice Manipur state ke apating ketie begene hazat kana ki manai ko ki makake kalew zai ka bok chabam be chunare ka changmutu so ke mak chabam be kake NIA mene Naga groups NSCN IM mene Manipur state ke kalew zai ka bok chabam rahange Myanmar group medu ze langai kule ze NIA mene sadle ze ka chidle ze NIA mene tige Myanmar me runamak cha China kadai medu du Manipur state ke te kalew ze bam rahange langai dle ze ka chidle saling zai chibeka ke NIA mene aigombe samje rangai bi pechange Naga group NSCN IM mene du chunage Manipur state ke Myanmar ge kuki me mina kisyamrame Indiaram kadai medu ze support tele ze NSCN IM mene du sadle ze kach tele ze Manipur state ke chunare ka chamdu ka kleb ze so ke makche pe bau kana ka ke kleb ze bam ka ke ketne ket bo ze ndam ze lamuile ze kach tele ze hai mana ze chitau gai nei ba ZemeManka polia bege ningnui ning chibnai ning chi wang changma pe bam nei design ne comment section ge comment te kam garang ge kyam gai dele ze ningnui ne ning chi changma pe bam nei design ne Assam ze zun ti bilu ze ningnui ning chira beria I damra hange te gulei ka chibidu chitau gai ze ningnui ne comment section ge comment te ze kan ne bilu ge I comment te ze ningnui de te kli gai de ze bam le su ningnui comment ze kakta didi bizigene anui ket sam je ningwang changna padu bam didi dele chibizigene hai mana je ke kyambe ningnui mina ke keme comment te lu se daigo me ka chibizu range kyamge jalamui le zai churmak che ji matai ne ZemeManka polak bam bizana tawnang la debate je lisito bam di bizigene polak ta dele hai mana je lunbe ki gai dele Namai ka pekeu zikrew zasana tingkum kum chana zengkai madai rimai gigu ZemeManka I Ahuibe Kuame Zeme kogane haimana hange polia gaibane aigene loigera dele ningnui haimana ze video ze like te kam garange kyam gai lamule bodi mze klum dele